Yes, reka twongere tubahe ikaze bakunzi ba Kigali Real News. Ni updates n'ibisanzwe aho maginga ya Plaine de Ruzizi ibintu bihindutse, ibintu bibaye ibindi bindi. Ni igikuba kimaze gucika nyuma yuko bamaze kubona ko AFC M23 yambariye urugamba mu misozi ya Minembwe, ndetse ubona yuko M23 na MRDP twirwaneho bafite gahunda ikomeye cyane yo kuba bafata umujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi AFC M23 bari bazi yuko itavuye mu bice bya Makobora, ariko nakubwira yuko mu misozi ya za Pemba ni hafi na Makobora hakiri force za AFC M23. Niyo mpamvu rero FARDC yagize urwikango n'ikibazo gikomeye cyane perezida w'u Burundi, aho akomeje guhura n'uruva gusenya, ndetse maginga ya bikaba bivugwa yuko mu masaha atambutse yaragiye kwicwa bitewe n'ingendo ze. Maginga ya arasa nkaho ahuze, ndetse ubona yuko ingabo z'aba FDNB muri bira wa mukandara wa Plaine de Ruzizi bivugwa yuko harimo ubugambanyi kuri leta y'u Burundi. Ubona yuko bitari buze korohera Evariste Ndayishimiye, ndetse agatotsi kari bukanguke nk'uko n'ubundi kari kamaze iminsi gahari. Byinshi rero kuri ibi muranyemerera tuze kwiyambaza umuroko wacu Ifoma Bwana Bizima uherereye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho ari buze atumara amatsiko atubwira buri kimwe, atubwira update nk'uko amamaganga ati nyamara ibintu birahindutse. Ni munyemerero tuze turebe akantu ku kandi, twinjire kuri page nshya, aho nakubwira yuko nyuma yuko abanyamurenge bamaze kubona ko ibyo barimo, umunezero barimo mu bice bigiye bitandukanye, kwibagirwa yuko zone yabo bamwe bugarijwe n'ibibazo, batangiye kwigaragaza. N'abandi bose impande n'impande nimuhaguruke muhagarare mwamagane ibikorwa bibi biri kubera muri zone ya Minembwe. Ku ikubitiro rero urabona ko iki gikorwa cyateguwe neza muri Kenya. Urabona yuko kwamagana ubwicanyi bukorwa na leta y'Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi, abanyamurenge babikoze neza, kandi ubona yuko basa nkaho noneho bamaze kubona agaciro cyangwa bamaze guhumuka. Ndetse abahanga mu bya politike bakaba bavugaga ko ubundi ko ubwoko bw'abanyamurenge burimo abifashije ni gute urugamba rubananira, kandi impande n'impande amafaranga bayafite, bagakwiye kugira icyo bakora kugira ngo n'ubundi bahagarike iriya ntambara kubera muri zone ya Minembwe. Ese ni kwa gukunda amahanga? Nyamara njya mbivuga, amahanga arahanda. Nyamuna nimuhaguruke muhagarare mutabara ubwoko bwanyu, kandi namwe muhesha agaciro ibisekuru byanyu. Rero nimunyemerere mbanze mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana na Kigali Real News. Ikindi, nawe ukiza mushya nta kintu usabwa uretse gukanda subscribe, bityo ukongera mu mubare w'abanyamuryango badahema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Njye muri kumva ndi Damian Mugisha, ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuroko wacu Ifoma Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Yego, wiriwe n'amahoro. Ni ku gicamunsi mu kanya umbwiye yuko imodoka zikomeje kurunda abasirikare hafi na Sange, ndetse ubona yuko imipaka ya Kavimvira ubugenzuzi biri gukorwa na FARDC. Niyo mpamvu ituma ko twari tumenyereye ko uno mupaka wa Kavimvira ukontororwa n'ingabo za FDNB. Byagenze bite? Byatewe n'iki? FARDC niyo mpamvu ubona yuko itangiye kudeployinga abasirikare benshi muri ibyo bice bikikije umukandara wa Plaine de Ruzizi, kandi twari tumenyereye ko FDNB ariyo iri kuhacunga cyangwa ariho bakunze gushyira force zabo. Kiriho kigaragara ni amakuru ubona ko byanze bikunze FARDC nyuma yuko ibonye ko leta y'u Burundi hari ibikorwa bisa naho biri kubamo impinduka bijyanye na operasiyo basaga naho bakorera mu bice bitandukanye, cyane cyane hano muri Plaine de Ruzizi, kuko uribuka ko hari ingabo nyinshi zari zimaze gushyirwa ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'aha ngaha hejuru y'umugezi wa Rusizi, kuko deployment
y'ingabo z'u Burundi iri munsi y'umuhanda, iya FARDC ikaba haruguru y'umuhanda. Muri uyu muhanda werekeza Kamanyola ubona ko ari uburyo bwari bwaragezweho cyane ku ruhande rwa FARDC ku bijyanye na deployment, byari bisa naho bikavarinze iki cyerekezo cyose ku buryo kwerekeza Uvira uciye muri ibi bice bitagukundira cyangwa ngo bikorohere. Rero cyaje kubaho nuko izi deployment ziri kubaho ziri kuza nyuma y'uko ubona ko ingabo z'u Burundi zari ziri kuri umupaka w'igihugu cyabo, ndetse n'intwaro zikomeye zari zimaze igihe zihari zahakuwe mu buryo butabashije gusa naho FARDC igumva neza, ndetse ubona ko ari ikintu yibajijeho cyane ko hashobora kuba hari ibikorwa Burundi burimo bishobora kuba byaba nko gutanga uyu mujyi wa Uvira, kuko ubona ko nyuma y'aho intwaro zabo zakomeje kwibasirwa na M23 igihe yagendaga izifata izindi zangiza, byabaye ngombwa ko zisubizwa inyuma hasigara hacungerewe n'izo z'i Burundi, kuko ubona ko M23 itarasaga mu gihugu cy'u Burundi kuko byabaga ari nk'ikibazo. Rero nyuma y'uko zihavuye urumva ko FARDC yahise isa n'igira ubwoba, yibaza kuri icyo gikorwa aribyo byatumye haba deployment nyinshi ku ngabo yabaye nk'iyongera muri ibi bice, ndetse iyongeramo n'intwaro z'umusada ku buryo ubona ko atabaye ari ubwirinzi bari kwitegura kubwo kutizera izi ngabo z'u Burundi, bishobora kuba ari operation nshya bari gutegura muri iyi plaine de Rusizi. Bwana Bizima, niki ubona kiri gututumba mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko n'ubundi iyi FARDC ikomeje kugira urwikango, kandi haragiye hagaragara imyivurugutanyo kuri coalition imwe kubera abafatanyabikorwa wenda bagiye batandukanye, niyo mpamvu hakomeje kubamo bombori? Kiriho n'uburyo ubona ko iyi coalition isa naho nubwo ifatanyije ibikorwa byayo bimwe, ariko hari ikintu gisa naho kidafututse, kuko ubona ko mu mikoranire yabo hatarimo guhuza cyane, yaba kuri izi ngabo za Tanzania, iz'u Burundi, Wazalendo na FARDC bari muri uyu mujyi. Urabona ko guhuza ntabwo hari, cyane cyane kubw'igihe bamaze muri operation nyinshi hagiye habonekaho kutumvikana bijyanye n'ibyaha bamwe barega abandi, birimo ubugambanyi, se kuba operation nta mutima bazishyiraho ugasanga bibereye mu nyungu zabo bwite nka Wazalendo. Ni ikintu rero ubona ko gituma hano hatabamo guhuza, hakikubitiraho izi ngabo z'u Burundi rero zo zifite umwihariko wazo kuba zisa n'izitagenzwa na kamwe muri operation, kuko ubona ko badacana uwaka na FARDC cyane cyane ingabo ku zindi, bijyanye n'ibikorwa bigenda bibahuza baba babona bitanoze cyane, kandi ubona ko na ingabo z'u Burundi zakomeje kuva kera zishinje FARDC ko abasirikare babo aribo bagambanye kuri M23. Bwana Bizima, deployment ziri gukorwa, biravugwa yuko usibye naho plaine de Ruzizi no mu misozi ya Minembwe kuri point 0 biri kuvuga ko bari kongera imbaraga kuri coalition ihanganye na AFC/M23 MRDP twirwaneho. Urabona ari iki gitutumba Bwana Bizima? Gihari ni imirwano ishobora kwaduka ndetse itangijwe cyane na FARDC, nubwo igenda iboneka bitandukanye ku mpande zombi, ariko bishobora gushyiraho iherezo z'iyi mirwano, kuko ubona ko bijyanye n'uburyo deployment za M23 zimeze muri iki gice cya Sange, ubona ko FARDC yadvansinze mu buryo bwo kuba yaba ishaka kuba bakura, ishobora kuyiviramo gutakaza uyu mujyi wa Uvira, kuko ubona ko ari mu birometero bitari byinshi cyane, kandi ntabwo babagabaho ibitero biremereye ngo basubirireyo bugufi batabashije kubageza muri uyu mujyi wa Uvira. Rero ni nacyo ubona ko FARDC yakomeje kugenda yigengesereye iminsi yose itambutse, ariko ukaba ubona ko bishobora kuba babonye ko n'ubundi ari ukuruhira ikizaba, bakaba bashobora kuba bagaba ibitero kuri M23, biteze ko wenda barengerwa n'imbaraga zabo bwite bijyanye n'izi force bari kohereza muri ibi bice. Yes, mu yandi makuru Bwana Bizima, biravugwa yuko imyigaragambyo ikomeje kugenda neza mu gihugu cya Kenya, aho abanyamurenge bose bahuriye hamwe bakamagana ubwicanyi bukorerwa bene wabo muri zone ya Minembwe. Ni ipankarite zigaragaza zanditseho
bihagarare kwica abanyamurenge, aho babwiraga leta y'u Burundi ndetse na leta y'i Kinshasa. Magingo aya iyi myigaragambyo hari ikintu iri buhindure cyangwa amahanga ari bwumve ibikomeje kubera muri zone ya Minembwe, cyangwa n'ubundi ino myigaragambyo nta kiri bumare? Ntabwo yabura ikimara, kuko itangazamakuru ry'amahanga riba riri hariya ryinshi cyane kandi rikurikirana akantu ku kandi, ku buryo bamwe baba barazinzitse ibintu byabereye umurenge, ku buryo hari n'ibinyamakuru ushobora no kubibwirira inkuru bakumva n'ishya. Ariko iyo habaye igikorwa nka kiriya, isi yose ireba ikaba ibona ababyitabiriye ibihugu baturutsemo ndetse n'intera ihari n'ubwo bwitange, urumva ko ntiwakwima agaciro ikintu kiri kwamaganwa kandi kimaze igihe kivugwa n'impande zitandukanye, uretse yenda leta y'u Burundi na FARDC bakomeje gusa naho babihakana. Ariko ndakeka isi iri buze gusa naho yibaza kuri iki kintu, kandi hashobora kuba hari buze kubaho bamwe bashobora kuzabibazwa, yaba leta y'u Burundi cyangwa iya Kongo, kuko ni ibikorwa bakoze ariko bumvaga ko bishobora kuzitwa intambara y'amasasu ku musirikare ku wundi, bagasa naho bazazimanganya iki gikorwa cyo kuba baribasiye abaturage ba Minembwe. Rero urumva ko intangiriro y'ibi byavuzwe kera, ariko kuva bigeze aho babishyira mu bikorwa ku rwego nk'uru nguru, urumva ntabwo bibura ijambo bimara, n'icyo biri bufate mu ruhando mpuzamahanga baramutse babibajije kuri ibi bihugu byombi. Hagomba kubaho ubusobanuro bukomeye, kuko ubona ko kiriya ni icyaha cy'intambara kandi kigaragarira amaso y'abantu. Bwana Bizima, biravugwa yuko umuperezida w'u Burundi ari mu kaga, kandi ku munsi w'ejo bundi wabikomojeho umbwira yuko asa nkaho ari mu bwoba bwinshi. Magingo aya wabwiye yuko hari ikibazo cy'uko ari gutegwa isaha ku isaha ayakwicwa. Bwana Bizima, yaba ari leta y'i Kinshasa iri kumugera amajanja bitewe n'ibyo batumvikanye, ko ubona yuko yisubiyeho yanohereje ingabo muri zone ya Minembwe ziciye imbaraga, cyangwa ni abandi bari kumugenda rununu? Umutekano we uri mu bice byinshi cyane, ntawe utamubuza ubuzima kuko afite abanzi benshi, kuko ni umuntu wabangamiye mu 23 ndetse twirwaneho ku rwego rwo hejuru, ndetse aranabigaragaza. Ukongeraho kuba FARDC nubwo bakorana haba harimo imbere ka badacana uwaka bijyanye n'amabanga y'ibyo bagiye bahemukiranaho baziranyeho, ndetse ukongeraho n'umutekano muke yifitiye mu gihugu cye kubwo kutumvikana n'abayobozi b'ingabo bakuru bamwe na bamwe, ndetse n'abo muri politiki bayoboranye. Rero ni igikorwa ubona ko ikikango cye kizahoraho, ndetse gishobora no kuzavamo ibyago bye, kuko ubona ko ibintu byose mu Burundi asa naho yabihinduye, akagerekaho ikosa ryo kuba atiyumvamo igisirikare cyose cy'u Burundi, uretse bakeya muri bo yizera bitewe n'ibyo bakorana. Ukabona ko mu makuru amaze igihe atangwa ko ashobora guhindura agakore igisirikare cye bwite, uburyo azakirimamo ntabwo birahishurwa. Rero urumva abanza afite ni benshi kumva ko ari umuntu uri perezida w'igihugu akaba atizewe n'igisirikare cye, ndetse nawe bwe nta cyizere abafitiye. Urumva umutekano we ubusa n'ubangamiwe isaha ku isaha, yaba mu rugo iwe bwite cyangwa mu mvoma zose ari gukora mu gihugu no hanze. Yes, Bwana Bizima, rero kuri updates wari uduhaye, reka tubonereho tugushimire. Yego, namwe murakoze. Namwe bakunzi ba Kigali News, reka tubashimire tubifuriza kugubwa neza. N'ubundi nizo updates murabizi, n'ubundi nk'ibisanzwe updates zo nakagaruka, ariko murabizi ko tuboneraho tukihanganisha bari muri zone y'intambara, abarwayi n'abatameze neza. Tubifuriza ko Imana ibasanga ikabaha kwihangana. Ciao.